Okay, osanong kusabon kumadati din sanan. Osanong tanaw sabat dot sabon bay no. Oh. Ngam perhiasan no, miyam paping. Puji Tuhan mantadot ay pangahakan do kinorohingan gisombo kusabon na bay no kanu to kakagud kapag yampay dot mayad sambayang kusabon iti. Ikalansanan dot ada mimpututot piramutan dati do bay no. Atau kapakatilambus kana umisisa tokod isuang sambayang. Kinarahingan asundu isuang kerajaan sorga konsikaw dat kaswabon iti insan pokanu yahay dat kapagyamong maya diti sambayang kaswabon. Ikalansanan dat alumis dati piramutan dahay gisomon no pa imbulayan dahay nga osondot kanu da popon samok dahay kumadia. Tinasambayang dahay isuang rantuhan Yesus. Amen. Kaswabon na po bay no nga isa kago panambarasan di alumis dit awayan dati. Tuluh na padad panambarasan iti nga dalam nama Yesus. Nga kulom no pura gedilat ay page tu amin mulai let tajuk daw. Adi mamanaw. Bobos ko na dati no nga nakanto ang milo-hilo. Haro pa kanto ho undaran nila tu amin bulay. Nga ay manguro hinggo no po sid amin bulay. Ino pa yung penting nga orongaw o sinondotot panambarasan dati dot kaswabon na bay no. Ayat no pod onun dati nga isuang dot kitab Kolosi 3 ayat 17. Isuang dan nununo po himanda ko powon sayo nga isuang got boros buru-buruon kaboboyuhon won sayo nad insana niri isuang dengaran di Yesus miampay demongon sikaw mantad daw kumakin rahingan tapak dati. Haro iso kaubasanan hidit kombolutan dati dot hilos sampaping. Ay mayaan ako hidit kaubasanan diolo. Ay nagalgadi dikirinda-rinda. Ay mayaan ako di kaubasanan diolo. Iboros kapiyo yoho nga kumbala ko hidit popoboros popowonsoy idit kaubasanan diolo. Nga ako ima nurid di maminsuho daw kayo. Nga nakumbala ko ito mantad ko oy mayaan. Sayra na pod oy mayaan to ko isisuot ko kitanan dati nga iyati nga omitanan na dati koy mayaan dati di. So kira na pumiyagal ko songulo na artis oy mayaan ko dilipatan di siyo itabuk siyo iya nga moy na omit moy na agalid dit pisinan di tabuk siyo. Iya di nari. Serad ay mayaan to ko sa sangulon. Koy lokom harohot katangkaboh dohot di. Mantad ko asaru to kono di kapagyampay isuanggot ay KKR damin susuab. Kadang-kadang ko kapagyampay to kon isuang khotbah. Nga inapohit katangkaboh doho nga sekira nendo dat kandodokom kad ilibitom ka irihi podosiku irihi korosian ku do kayo kada kau no pomoguna hidit kad ilibitom ka tu katangkaboh do katangkaboh miagal didit dalam nama libit dia deh nga sekira na pod ikarait at boros kinarahinganom ay man to kadaw gyahit kadihilok kitab paingka iyati isuanggot Kolosi 3 ayat hopadam turu minaboros
Nununa pay mantoko nga mantoko no paburuo pawon sayo isuang ngaran di Yesus. Iya dadiri bagi. Sabat tabay no, o gumu na hit paingo ka bagi reja nga miagali di hari pagangatan dat tuman dukot bad online dat kaswabon dat sabat tabay na i jam sekolah sabat ai khotbah hiri jam sekolah sabatem sikula sabat taka na ginda miagali dit hilod arang alaw lamah kanto ko ngayon ko diteno nga ako di kailam harohot Facebook dila di ko miagali dit Google Meet nat kakitanan ko lang. Oke, jadi nununa pa ipuon sa ko nga isuang ngaran di Yesus. Gulian ko iteno, ino pa ikay mayaan ko kumbalo ko ipapaburo kang ko di nga ay nga siyaw dat kontak pumarait ko. Bismillah. Kahit di haruhitir di wo. Saya na po papendalan nila tisiso nga pagulo na ni Bismillah. Kumbalihad harus ang ulo na tambalot at ay minay waya idi kabun daw. Korikotit harus tumakada tarat to bo. Patakado siyod insan ay nakatakad. May gayato otlok. Patakado ay nakatakad. Pondarundaro no dihit kawayaon Bismillah. Kasi yung katok kasi gampot mo tigya. Nga pengkukuroh to kadi hati di. Hari nangku dati do borosot itiod di. Nga tumanud na po dadi hitid Kolose 3 ayat 17. Nununo pa ipuon sa yan ko nga lakukanlah dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mantap kok. Sekira nunu na pa iman di nga iyo diri bo. Kumbalo ko na ay sinumakay minibus. Sakay na dihit haratupid opurak iri hibin horos. Bismillah asin makay. Haron di babasaan di siyom. Tumay ngud tay ngud tilom kumakam. O saraw ko na dihit pu kanan pu kiri kanagadit. Hari pogot tamo dem minggaso butir dihom. Tok ilo na kanto no komoyan nilo kano ginawa ko. Nga kaila ay dati do kaswabon na bay no. Dat ihati nga apatut na miya galid di. Bahasa Arab di. Nga nudi bahasa Arab buat dalam nama Yesus. May dagyada ko ila itu iko nga ilo bahasa Arab. Ihati nga apatut taharohit ay dalam nama Yesus. Sayra na po hadat papendalan to kon nununo nga apatut na daharohiri. Nununo pa ipuon sa yan dati nga unsayan to kana dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kebenaran. Dalam nama Yesus ada cinta kasih. Isuanggan nunuh to kana nga dalam nama Yesus. Keke armin suswab dalam nama Yesus. Makan dalam nama Yesus. Minum dalam nama Yesus. Yodih dadir. Nunu na pay manta ko nga dalam nama Yesus. Modop patut di. Yo koy mikaruhang dalam nama Yesus nunu na pa nga dalam nama Yesus. Sayra na po hit isuang ngaran di Yesus at ginawo oroitan ginawoon kasari dati nga no kagad hilolo. Isuanggot pawon so yon dako miampay do boros
iti boros dati, om buru-buruan dati, perbuatan, kata-kata, dan perbuatan, saira na pod iri na pohit, o silih do ko basanan dati, nga, popoburu to kono po tay ko popoboros to kono dadit, amu kopion to kodong kinorohingan, nga, dalam nama Yesus, momopol ko, ay jadi kangam. Tumugod dalam nama Yesus, tumugod ako mo ti diatik, ay kontok. Dalam nama Yesus, tumbukan tiya, ay kontok. Kamuyan na po nga, ilo naging arandat dalam nama Yesus, ipoint topot, kahano na mamusus dati, dumomon sa ilot, amo ang sanong. May kapanakaw, dalam nama Yesus, may kapanakaw, ay kontok. Kapusus na dia inogi dalam nama Yesus, boras hindi nga, kapusus na dati, dumomon sa karaton. Harus ang ulo na tambalot di pansikul po ngay. Ya dinombalan ko na naretani ti dilay ito sa roku po. Jadi haro di sang ulo na sumandak kisyo, antakan na kinomko ikanto dilo ko piyo. Lebih kurang 17 tahun lah nakaid SPM. Om timpanaw na di dilo kabandaran mine matugi dating. Mine intonggot MTV. Ako ikumbalo ko suangit ti komondo MTV nga siumbali makukuro. Ino po dihit. Tayangan de antakan di kasyo. Tangalasu-lasu. Umbal po di dot ay dadaw nagyan datit ang mulok po begitu. Adi opuri manandat sigo gadi misakot tadi dit isumandak daw. Nga kiginawo ko na da kopyo nga kosoro ku Yesus nga tok saliwan tomo do pa head hirid kineno ni di kasyo. Ilo na dadi hot, ilo na dat tomodo nilot dalam nama Yesus. Sirat osoro dati nga, anta, ilo nagingaran nga antaban to kono bo. Antaban to kono momonsoy dot ay ikaraton. Isuang ko boros, isuang ko boboyuhon dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Ompeng ka nagid ay isuang dot sumaporogon nga ilo na dalam nama Yesus at pada si rogon. Dalam nama Sylvester Pantaw, setan, pagido ka nga pingirakan, to ka nagid di. Dalam nama Lesaya Lopog, kaya ko gimatirogon. Dalam nama Libit Gutut, kano nga, kamatusyo. Ilo nangaran di Yesus sa milo dati pondoson, ilo po pagsan, ilo po ay pasantaban, ilo pohot ay tingkananon dati sera da tumuguang, lobi pun da tumuguang gorogon dalam nama Yesus. Kosolot ako na pun dadit asuang gorogon. Ato ko po karikot, bersedia to ko po, magakun, makiampun, sentob na po di ososaraw, pakiampunan, kumakinorohingan, rumikot konon da dihirid harot gangguan dorogon. Ino po hit basic dia panudukan ni Pastor Esincong hindi nga manunun da uhoto. Uhoton wingaran asma umpok ko ka. Umbal mo ti sumusod nga ginaginaot. Ginayong mato, aragang, mimbulay nga ilutuhat tomato. Inagi panononsod nga aranabanto ko no. Nga korikatan no po dati di nga dalam nama Yesus. O kon ko dalam nama kita sendiri, dalam nama Yesus. Wakil ko di Yesus sa antakan diri numikot. No, dia po da sino.
Wakil-wakil pia nga atau kay mo da si timbalan ketua kalas to pia nga atau kay mo da si rumikot. Umbalan nendo det ba tanudo iti borosku ka. Saya tumanu di boros mau mengikut Yesus anu nga hirined asituk no matiri. Asituk nendom anon da ko boros. Nga sakira na pod tidak siuman teko mulau kadati nga poting no po siya mengikut ka. Nga mantad ko irogonot moros-boros hingga di tumanu da Yesus orogon gi. Mengikut kanu nga mengikut mungkin Columbus si mengikut Yesus kanu nga kan iyo na diri kamu bando moguhod nendo pengkuro na ditedi ino po hit irogon itulun ni dinga misahibau pisahibau tilo mo boros na day siyo itulun ko piyo nga soibahan no dirogon dat may soli irin na kalau mo sa Yesus ka nga sayra dat Yesus kasih digi nah irin na ipaluang tokod sambayangan tokod nando isiyo na polo nga pananu da kinarahingan iya sanganu Yesus sanganu o mantadi di poi duo isiyo mantadi lorogon rogon isua ngaran di Yesus pogidu kada na di guli dah iti pogidu osadu kumbalo ko minanam bayangat dusun da sinuam bayang nga ay sayto mo di rogon kumbalo ko sambayang di dusun ulu dulu do no dusun bayang ay say bongut malayu iti rogon sambayangan no malayu mumbal pun no iyo di mongilob nga sumuliwan ni derogon dito dio iyo di mongilob wah ngon nga no sahawo ay say mando ilob piguli-guli nalipon ako na di pasar esincong ay pasar macam mana ini kangkum isya nga osadu main patotosan na po dalam nama Yesus kasyo iri na patotosan dati ay so no ngaranda suay kikuasa dat milo datin igitan suay ko dalam nama Yesus modosih toko nga dalam nama Yesus toko pausawon na po dalam nama Yesus haro nagiit dalam nama Yesus dengan darahnya yang berkuasa oritan na pula dalam nama Yesus dengan darahnya ikomoyen tokod sekira manuk komikurub mangkalandai na po magido jadi aiso nohot milo datin igitan suay ko dalam nama Yesus miloh na pom iti nohot penimpunan dot isot amalan datin isuang nakaposyon minum toko dalam nama Yesus inumon ko tiway kagyagi miloh to kay garid borasan da iginawo bo kon ni ko ipolombuson polombuson nga si masalad awyuhan no kaubasan to kon ko kita dit kombolutan datid ay sayra na po minum miagal ko minum nga kita timununggot mopi kopi jadi mimpun do bayno yati nga haro kopi iyolo nga haro kopi yati nga haro kopi dalam nama Yesus nga kasambayang gandarin sekira makan bo kasambayang mantan takan dia kada pondod insan meningabom dalam nama Yesus insan meningab dalam nama Yesus na di kagu kontok dam kontok nga
Ya di mamahingi-hingi na dit ya digi. Kana pa dihilom isuang dot perkataan isuang boros. Nga ako nindo kay komoyen dot dalam nama Yesus asanong swabon. Ako nindo kaya di ba? Dalam nama Yesus hingga ngayon nubay no. Dalam nama Yesus no hubung no hi batia kasimid di. Ako nindo ka gisamot yan di kapi nga santab gyala panimpunan ng ilo nagyala mo dalam nama Yesus. Magindalan kasambayang ko no nga sera lakudan nuhi giar dalam nama Yesus magindalan no diti ka. Nga kumbalakod muntaki na kumbalat nakatanud dot ay ceramah memandu. Ceramah bengkel. Oh. Bengkel ceramah memandu. Tumanud dapat di katarangan ni dibukot ay pemandu. Panduan memandu nga hargay saramindat panangi galibang panangi wananam ihirid hiti sawat imintang hilal likod. Kanapad panuhan nga monikid da 5 saat mesti intangan nuri ka. Nganu di kau boyo boy. Mo git karita tilo 5 saat intangan di kiri kanan atas. Ay 5 saat mintong nakago. Oh kan di kau iya digi. Nga apagatan ni kan tari kadi di el de enrud. Hilay saramin hardi sumandakil dahuri pengiri kau. Oduyan ako apagatan ni nakapid. Kada borasa 5 saat kulong poing ka ano po mintang gat haro kita dilalikod ge. Jadi miloh na pohom isuang dan nunu na pot keboborosan dati tingkah laku perbuatan dati pawonsayan dati dalam nama Yesus. Suai ko ay pahampayon dati Yesus sa isuanggot keboborosan keboboyuhon tindakan buruan dati nga iri na po nga kanu mamusus dati dat popowonsay dit angaraat ikaraton-karaton. Miagal nagi kadaw iti tugas-tugas dati dat isu angga gereja. Sayra na pod konsadu toko. Hiri na po gereja, iya na po nga sangulo na ketua belia, boleh jadi ketua gereja, pemimpin, guru sekolah sabat. Sayra na po konsadu kod ihinggon na po kinayonon nga kiginawah konod momonsay dit it karaton ngaid it asorono. Teko i korohian no. Nga mantadit asorono na hit tugas no ay ketua gereja aku di ka naurapan ngai aku po ka. Asorono na ngai ketua belia aku guru sekolah sabat. Hiri ni kanu memusus dia dat momonsay dit korohian no it akopion tokot boros kinorohingan. Jadi montok dati it apa na kumbalat khotbah, apa na kumbalat sumambayang, apa na kumbalat memimpin sekolah sabat, hari mati kasanangan ini. Okon ka sa mata-mata na memimpin ko di. Nga sayra dat kota guang toko di korohian dati, ako pion toko boros kinorohingan, kobi idati irid memusus si diginaw dati. Ay, inga kanda dihilak kampung got guru sekolah sabatin dohom mumun saya kundad iya tidhiti ka. Bah. Jadi pingkani kadaulat dalam nama Yesus. Sayra nepot di Yesus nga moedah dat nunu na poy keborosan dati buruan tindakan keboboyuhan dati nga opusus silangaran. Mia galidit magindalan to kadila talnalon. Ngayon nandun imutuh daw. Inay mutuh amulay tulun.
ngono siya papaki nga imutuh daw hilot apurak imutuh gi. Hingga po mulud to madapay karita. Kita itulun ngono po paili imutuh. Mulud ni karitad di. Miagal dadi di pikiro-kiro hilot dalam nama Yesus. Osoro to kono polo dalam nama Yesus mulud dati kaposian dati. Ilo na data mo dan nila. Antakan na po di zaman Musa. Haradi aku tukan da tulanut. Kano po kinarahingan ng pumunsay ko patung ka tulanut. Isay na po kakitam olingasan. Antakan ni di nga kinarahingan ni minanuho. Kadata ko piwon sa mo. Kon ko kinarahingan mo nuho. Jadi lebih kurang miagali di kau kita toko dit mutuh di Tuan Freddy. Dahil lampu traffic pitas. Mulud to kono gi. Aulud to kono. Kakuan na pa nga hinahi mutuh siya hilo may siya paili sa kilo ka. Nga umbal na aiso kumamang po dit ilanong pengkuro gi. Jadi kumano pa nga ay asusad mo ngilo do pengkukuro hilot dalam nama Yesus. Sangulun na po, papaburu dat isuang ngaran di Yesus, sayrad ino pa itulun di nga asaru dat mamusus sa pemusarahan daw, boros daw, ikaboboyuhon daw, nga kanuhisyod mamagaya tatulun, isamok daw, damin samok makirohingan. Irinan dat katulunom isiyo osonong mo tika pa isiyo ka. Ino pa osonong idi nga akon kay tulun nga sayra no po dat dalam nama Yesus kasari isuang kaboroson tindakan dati nga irin naginday o kita tulun idi. Irinan dat pokasonongan da tulun. Kabahan tuga kinarahingan dahiri angatan yulo kampay nagi kadaw yulo dat isuanggot ay mantadit ko imbayatan dunuman to ko igitay kumadilo. Puji Tuhan tu hali piad ang pagot to ko timbawang ko pa yung kukuro nga ino po tindakan dati dahiri nga dalam nama Yesus gisombo kombulutan nga ay bayat da gumuli minsomok rumapaw kumakinarahingan. Miloh na padam patut to kapid harap isuwayan dati lo kagumuan. O pogot no po isiyad mimpaki dat ay tangulun kada to kayati omit. O pogot tamomopol kada to kayati omit tamomopol. Tu iri na pa nga okon ko iso ipapakita dat yatin pa nga sebagai tulun-tulun di dalam nama Yesus. Isuang na pod testimoni buka Siam halaman muka surat doon na pod miso nga idahi komoyon da kinarahingan da papabantog daw isuang da kaposyon diti tulun-tulun da kinarahingan umat-umat Allah dahiti pamagunan alansan yolo na pohit paingigit di ngaran di Yesus nga papainta lang isuanggot pamusarahan, kaboboroson, kaboboyuhon. Ina pa'y pamusarahan dilo nga monopot, boros-boros dilo nga abantug, papayinsawat, dot kabuntugan da kinarahingan. Gisombo kanu kagaya tatulun-tulun di ipagilitan dilo da minsomok kumakinarahingan. Katumbayaan, tay ka ugama na po di Kristus, nga patut da kapisudong dan nunuhit paburuan dati. Monikid na po di urusan-urusan nga papasaliwan dat kasingudan dit ongi kumakinarahingan. Kumun na pa nga ino pa dahit maya da kaboboroson, pamusarahan piya kadhilo, itit kaboboyuhon paindalanan dati nga
Ina padai kasingudan nga ongi, owongi, bau harum, owongi. Suai kairi, ina pahitulun dat papaburu dat isuang ngaran di Yesus, nga saira na pod isuang do khotbah daw, paingkan nagi kadaud isuang got khotbah daud manikid tadaw, nga kapiagal dit santabidit pinintalang. Tok agati mo tidilat lagi. Isuanggat kesaksian bab kesiam halaman 21 ikadaw minoboros. Okon ko insanan na pay buku denuman pintalango nga kanudat ait memenu dat tuntutan hidup dit pulang. Ina pay tulundat tangolun na pa nga atumbayaan do okon ko inuman pakotbaho idit ang pangkotbangay ang pandita nga ina pa'y katumbayaan dilo nga nunuhinuman tamposio idi gereja. Om asaru toko do korongaw dot pengaruh na pa di kotbah di ipokotbahan dahiri mimbar nga opisok manta do kotbah isuanggot koposion di tulun-tulun dat magakun na pananu da kinorohingan. Tapotiri kamu, gisam makanda tulunam, dia cakap tidak serupa bikin kah? Miagal doho nga, iyo dihi gyabo. Ino pa isigu dahay di laid nga korikot na dihit undang-undang herisikulat tidak boleh merokok di kawasan sekolah. Nga ilan ta na timoni gup. Tahanan bo. Ataranan. Om sekira na pumanigup ko nga may saliwan at kawasan sekolah. Hingga na did haraditit isang ulun dat sigu Adam kad antakan idi. Moy na pay siya hiri di sandi bengkelam hiri nanday siya manigup. Kanda di katu i guru kalasat ait mogabi. Kamu ikut apa yang cigu cakap. Jangan ikut apa yang cigu buat. Iyan dia pagabi di siya. Dam ait hari bagi katapatan di man kapiyo mo. Nga ino padahit ino pa inoretan dahitid. Testimoni jilid 9 muka surat 21. Iri na momonsad ina pa'y kotbah di ipakotbahan dat ang masitar dati nga opisok. Sayra da ina pahit tindakan iperbuatan ipaburuan dati nga ako piyentok dit kotbah da talangon. Iri na momisok. Jadi ina pa'y momisok di nga yati. Ya di mari. Ay. Sekira na po dot kotbah to na po nga nunuhuman to kabay na pilyo. Makanan po lagi to ikaw basanan to ko. Kotbah na po dati nga karay ititakan nun. Diam dia akan ka. Norongaw no dati ri. Nga ina po yung momonside ila na po kagumuan nga tanggapan te ko kakitanan na po dila dati nga miagali ka nga yati it ako puso sidit iti salerah dati dat moy pangakan di pagaduhan iri na hi kapisok di kotbah iri na ri iri ni kapisok kano pa dihilo nga ino pa'y kapisok di kotbah dat pokotbah ni dit para pendeta para pengkotbah dati nga sayra dat kita tangolun ni pokotbahon ni dit anggota jemaat nunu pokotbahan diolo man tadi di perbuatan iko boboyhon dati tumanud ke amu
idi khotbah iboras kinarahingan daw numan pasunudo. Jadi sekira napod ipagilitan dati da dondo haro lebih kurang 561 page, 66 isuanggat suau channel, sekira ihati na pa nga ipagilitan dit memisok di khotbah, ilo na di tujuan dati that I will go. I will go. Taka na. Ngon na po matidi, opodos sa itong Pinay, opodos kang po na po dito. Isay na po hit, sumapilot boros kinarahingan, iduan to kangaran ka. Tu, iyo di, pagi perbuatan di siya nga, ni ko, panano da kinarahingan ka. Iyo di, no po di ko, piyam, ato koy. Irin, ko mo yan dat, ihati na po tidondo nga, lalang, ipaka, ipagilitan nila paray. Pologo, santa ka na po sangin suni ngay. Sama-sama mongwa, sumuni, magiyahaw dit, itakanon, sumuni ngay, tako na po. Nga iri, nagimahi momisok. Iri ni momisok kilo khotbah karay to kebenaran at pintapot kopyo. Jadi sekira na po, iati i momisok, iati i paka dating pubay no. Ato ko po nakalambat at gumuli kumakinorohingan. Ato ko po, ay so pa'y kumuyon dat, aya, no ruano ko nagyadi hoti ka. Ay si kumuyon dat yun di, dadamot ta mamuhoboh to ko, paimpasi to ko, paimiyaw, itino kasiwatan dati dat, gumuli kago kumakinorohingan. Taubat to ko na sakirad iati na po nga ipagilitan di tulun-tulun dit, mamisak di karait at boros kinorohingan. Nga, agati matirigi, akon ni ko pet kanuhom, konsoy ni ko posyon no. Piralinaid to ko da sinuman sala, gumuli to ko kumakinorohingan nga, antakan ni mininsingumbal kod monigup. Siyop kod insan, kukulan ngay. Lani mo, manago. Kano, siyop kadua kukulan kay siyop katalu kukulan. Tadaw suab, umbal kago. Kukulan pod. Nga, sayra datang kiadan nuri, kukulan kay kadaw, nga suwain do pangungukul. Si umbal, dat manigup kago. Jadi paing kukura ka puriman anod aruruwalit minumbal, manang kiad ko nga aruwali kadaw ri. Paing kanigit isuanggat itit boros-boros kinorohingan. Mantad ko no basanan to kono di tiod di, simbanan to kono di kagu hiralan ko po siyan dati nga, paing kura, aruwali matirigi. Hiri newaya anu manikita daw, narantisan, nalanaan, no pom ngay no. Pundolihon to ko tiralan to ko ka. Bakalon lagi di kagud, rantisan lagi taraban, hingga hikiluang man sompono, hingga hit paing budu-budu man iduo. Iri ni kemundat hagat timo tiri. Jadi puji Tuhan tu kapag yampay to kad isuanggat keke aro kaswabo na bayno, nongotalingan to ko, kumunda natukul to ko, natadas at ginawa dati, yoho na ipagilitan nila mo misak ilokot ba, nga kaswabon na sabat iti, I will go ko na di. Isay na ko ilod, laid na wilis da amay sambayang. Kaswabon ba na nga, kito dati. Ay, to puji Tuhan to, nakarikot ko di bay no. Puji Tuhan. I will go ko na diti, kanun do, oy. Poy hadan po, I will go ko na diti, kanun do, oy. Poy hadan po, hoy. Sekira na po, iya di karuhang no. Laid di siyad. Ay, mangkukumbal may sambayang. Contoh lah, kapagalan. Sigo gadi di kaswabon bay no, dat kadi karuhang no, haradadi rasuk kud it, kangam moy sambayang, kasya minuhat dia nga,
Iho na po paihadan ko na po tihat sa ko. Nga irinod irogon nga akon kapopologos diad di. Sayra na po har ginawnod I will go gumuli kumakinorohingan. Hiri nagi panatasan ko di rogon di. Panatasan ko di rogon dat mongimbayat. Itit ang tambalot nga gunoon ni kapirogon bo kang kuyo lah. Miagal ko nga tambalot nga gunoon ni kapirogon bo kang kuyo lah. Miagal ko monigup ko. Anta ka pod mumbalumbal ko na gidi. Tok ang taraw po rin. Nah ka. Kamanapok. Kokoy ang tigar di. Nah. Papatunuid sa batang. Umbal nunda sama-sama it so pitotos-totos na di monigup. Hingga po manahak diari. Timpunan na rin manahak diari. Kago na po mangilag nanda manahak. Jadi, irini ko mo yan dat kon ko oso nanggot gumuli to ko kago kumakinorohingan. Nga, haro kasari nga dati. Dalam nama Yesus, pasti ko guli to ko kumakinorohingan. Dalam nama Yesus, ihati it nongo lakud nong kolomok, laid to ko na palid no kotongkiad mantadat ponanudan boros-boros sa kinorohingan, kano to ko da gumuli. Dalam nama Yesus. Jadi, okon no di ko, sayra no po ko guli to ko nga, okon no di ko memisok to ko di khotbah-khotbah, nga ihati ni khotbah-khotbah da poy miaw. O kito tulun puji Tuhan no ko guli isyo kumakinorohingan. Iri no di ko mo yon dat ino po hipanudukan di Yesus. Contoh-contoh kepengitanan di pinakita di Yesus nga mandati tonudo sebagai pananud-pananud di kinorohingan. Managidati torimo ilisi di kanuh dat ait mamayang merobohkan nunuh na pohikan tob nogi kanuh dat popoburu dati do kasap toko do popoindalan ditit tugas-tugas dati sebagai khotbah-khotbah di pempasih isuang do keposian dati. Kalimpupuson ino pa itulun dat ait asaru do popoburu isuang do ngaran di Yesus nga yolo no pohom kasari-sari do popokitod ketumbayaan de isuang do keposian daw. Isiyon na po nga nakapanahak ko iso at buruan di tagayo kumadati demandati paburo may na dati pawon saya iri miampay do monopot nagi iginaw di pentopot may na dati pakitanad isuang do keposian dati nunuh nangku iti komoyon dat katumbayaan da pinatumbayo da kinorohingan montok dati iri na himandati pakitono kumad pemagunan moy do iyolo kadaw nga ikalansanan dat insan tadaw do sumanu nga haradan datit dalam nama Yesus. Isuang ngaran di Yesus. Iati no po nga kanuh tokod popotilambus. Dot khotbah di orongaw dati iigitan dati isuang do keposian dati dot monikita daw. Jadi puji Tuhan, isuang dengaran di Yesus nakanuh toko dot nakoy pupus ditit ay pelajaran di kasawaban bayno ikalansanan dat ay tadaw do bayno gumu iti berkat-berkat ta kinorohingan dat away andati maya da kebaktian dat ay hinggo no po tumbayan ko daron no hit gumu no dihin ako kabot gereja gumu nagiit nga haro pa ipatilambu sa isuang dat kebaktian online. Iho nga online patibay no. Online po bay no may kakapahilad
Arang alaw lama karede. Pahitian to kan ti pelajaran dati, orahyan ako magangat dati dot. Misi sa takod iswang da sambayang. Kano misi sa takod iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga konsikaw dot kaswabon da sabat iti insan po nakalimpupus hati kaisisan dot sambayang misusuab. Hinggan na imbulayan dahay dat nuno na pahi paburuan dahay, kaboborosan dahay, pumusarahan dahay, nga apatut dat iya na dahit pabantugan dahay. Suway kay ri nga mo edad ino pa ngaran no, nga kano mamusus at ginaw dahay, da papawon sa dit pagaduhan. Ampoy ka nagi kambalutan dahay, kaumpinayan dahay, jemaat no, di nangapalid teko ng kolomok nga sakirad iyahay na hit suhuan numoy pamagaway kago diolo nga ano hekwasa gisang bahara kemampuan dahay det mamagayat diolo nga tumbayan nagahead o gumo aralanod milod mamagaway diolo nga kaguli da kago iswanggot kebenaran di pinatumbayon no. Kung siko Tuhan mantadot lisinu gisambuan nuno na pa'y awayaan dahay dat iswang na kaposyon nga ipanumbayaan dahay nagi kagiratan da ginaw dahay da iya na hikinarahingan dat karati doralan kaposyon dahay nuno na pahi kantakan na kaposyon awayaan dahay. Ampunan natin sanan do sa dahay Tuhan tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati sanang hari Sabat, pisa na nga naging tumuguang kakabaktian at Sabat dubay. Hinako po. Yesus kasasalit orong mamululi ay sokoy rad sinunod kadang ko Yesus na sondiho harong sondito no kitang balon Yesus kasasalit orong mamululi ay soko iwan sinunod kadang ko tunggu Yesus na sondiho ay soko iwan sinunod kadang ko tunggu Yesus na sondiho kadang ko tunggu sondiho di Yesus